gledatelji, nalazimo se u Samoboru. Mnogima od vas je to već sasvim jasno. Miškići, jeste vi kad bili u Samoboru? Jesmo. Šta ste radili? Ma, imali smo turnir jedan, igrali smo nogomet tamo, pa smo onda malo šetali po trgu i tako. O, Boras, pa ti znači znaš Samobor, ono, ko svoj džep, jeste bar pobjedili? Jesmo. A daj mi reci, ja sam vidio dok smo mi namještali kamere kak vi to gledate, jel imate trebicu od snimanja? Nemam. Nemaš? Ti, Enis? A, sad ćete cure vidjeti s kvarta, Boras, bit ćeš glavni. A, i naučit ćete nešto iz fizike. Kak stojiš ti? Jesi malo bolji u fizici ili malo loše? Malo loše. Malo loše. Burki, zato sam te dofuro da vam ove striče kojeg ćemo sad upoznat, koji inače je vrhunski u fizici, malo približi fiziku. Zamisli jednog dana kad budeš glavni u školi u fizici. I ti. Ti ćeš za 2 godine dobiti. A ovo će ti malo dati malo ljubavi ti možda. Možda ti rasplamsa plamen u tebi, znaš? I ono za fiziku. I budeš lut u fizici. Vlado! Vladek! Njega malo. Vladek! Vlado, dođi! Vlado! Evo, daj, tu je. Profesore! Poštovanje, profesore, ljubim ruke. Dobro jutro, ovo su moji frenderi, Suljo i Enis. Vjerovali ili ne, ja sam odlučio u svakoj epizodi uzeti nekog od pretplatnika HTV-a, zakaj bi samo ja... Ma jasno. Pa čujte, ljudi plaćaju pretplatu, da imaju neke koristi od toga. Tako, da se zabave, Da. da uzmu malo slave, dečkima slabo ide s turama, sad će i krenut, a ono što je još bitnije, da neke nauče. Pa da. Zato je Suljo, pokaži kaj je uzeo. Ba, odlično. Znači, moj friend Suljo je 7. razred, već ima fiziku. A njegov buraz Enis je 5. razred, on će za 2 godine imati fiziku. Možda je ovo prilika kroz druženje s vama da malo zavole, da zavole fiziku i ko zna, možda ćemo ovo promijeniti život. To vam je deterministički kaos. Mali uzrok, velike posljedice. Dečki, jeste čuli? Deterministički kaos. Samo sam još jednu stvar htio reći. Možda će neko zlurado primeti zašto sam uzeo ova 2 frendića moja koji su Romi, kao što vidite. A ja sam ih uzeo zato jer si mislim da i Hrvat, katolik, Turčin i Rom jednako vole ili jednako ne vole fiziku. I jednako su pametni. Bravo. Vladimir Par, rođen 11.5.1942. godine u Zagrebu. Otac Vladimir, majka Elvira. Bračno stanje, oženjen. Djeca, 3 sina i kći. Kućni ljubimci, 3 psa, 2 mačke i 1 papiga. Omiljeni odjevni predmet, ruksak. Osobni automobil, nema. Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Profesor emeritus na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Autor 410 znanstvenih radova. Napisao 12 knjiga, 11 školskih udžbenika i priručnika. Vlasnik 3 informatička patenta. Odlikovan ordenom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića. Živi u Samoboru. Evo, ovo je moja radna soba gdje ja radim. Tu imam neki dio mojih papira i na 2 kompjutora. I evo, tu imam mir. Znači, tu želim izađem malo van u vrt, pa nešto malo radim, pa onda imam u vrtu 3 psa, 2 mačke i tamo preko ćete vidjeti 1 papigu. Evo, Mica, jedna je tu Mica, takozvana Štefica. Onaj drugi mačak, Bu, ne znam gdje je sada. Ovo je Gugu. Aha, bude je opalio svjetlo. Gugu? Gugu. Tu se naš dvojica razgovaramo. Jer on inače govori. Evo, javlja. Vidite da se razgovaramo. Prvo ja, onda on. Malo razgovaram sa svima. Znači, tu nastaju svi vaši radovi? Da, zadnjih jedno 20 godina gotovo su. Znači, vi 20 godina ovdje pišete, ovdje stvarate? Da, u ovoj prostoriji. Da li znanstvenik se rađa
ili postoje? Jeste svi rodili znate, Einstein je rekao da znanost zapravo da je to 1% talenta i 99% znoja. Ja mislim da je to velikim dijelom istina. To ne imate zna na leđa. Pa nemate suhasla leđa. Je, ali mislim da se mozak znoji. Aha, to je. Koliko ja radim dnevno? 10 sati, 12 sati. 10 sati, 12 žuljate ovu stolicu? Malo tu, malo tam, pa malo na vrt odem, pa malo se prošeće. Čujte, mislim, jer vi ako želite raditi 8 sati dnevno, vi nikad nećete postati uspješan znanstvenik. Ali čekajte, kako možete 10 sati, 12 dnevno sjediti? Ma to je strašno uzbudljivo. Ja volim gledati trilere. Ali vam mogu reći da ovo što ovdje u znanosti radim, to je uzbudljivije od trilera. To je nešto u čemu vi uživate. Ne gledate to kao posao, nego gledate kao avanturu. Pa gledajte... Dobro, na čem vi to tako uzbudljivom radite? Sad ste me malo zapali za znanost. Sad ću vam, gledajte, ovo je članak koji nam je izašao prošli mjesec u časopisu Gene, to se zove Gen, jel? Časopisu Gene. Porijeklo i logika genetskog koda su dvije najveće misterije znanosti u životu. Neriješene. Time se mi bavimo. Ok, dobro. Pa mislim, misterijama se bavimo. A vi ste detektiv? Pa točno, a čime vam se bavi? Pa Agatha Christie, čime se bavi? Misterijama. Pa mi se isto bavimo misterijama. Ali s time da su ove, ja mislim, uzbudljivije. Radi se jednostavno o tome da za 99% šifre, životne šifre, se ne zna šta znači, ali sad se pomalo nazire ideja da su to regulatori, kontrolori koji sve kontroliraju, koji kontroliraju rad gena. Možda kontroliraju rad našeg mozga, sve kontroliraju. To je kao da se u tom vašem genomu nalazi jedna mreža spojenih kompjutora. On me uvijek učio stvari na drugačiji način nego što bi otac učio nekog drugog. Znači uvijek mi je objašnjavao stvari zašto se nešto miče, zašto jabuka pada sa stabla na način fizike. Svjedok Petar Par, Vladimirov najmlađi sin. Pa većina mi je zanimljiva, ako je dosadano onda ja to prešutim, nasmijem se i kažem da tata, cijeli svijet je fizika. Niste kad ste bili klinac bili posebno dijete da su se svi ko moja dva frendića? Pa čujte, ne znam, ja znam da sam bio poznat ovak malo kao zločesto dijete. Kad mi se nešto nije sviđalo, onda sam ovak malo neke psine radio. A niste sanjali ko klinac biću, ne znam? Sanjao sam da ću biti veliki nogometaš. To sam sanjao. I sanjao sam Dinamov stadion. I ja na golo branim, pa sve neobranjivo da se branim i zabijam golove. Inače, kad se igram nogomet sam volio zabijati golove. I isto tako sam maštao neko vrijeme da ću biti dirigent. Orkestar i ja dirigent. Šta vi dečki maštate? Šta bi ti htio biti tenis? Nogometaš. Znači još imaš šanse da budeš veliki fizičar, tu se poklapate. Ti? Isto nogometaš. Imate iste početke. Dakle, ove tri skupine ugljika, a i ova četvrta imaju isti početak. Ja, za mene je već kasno, ali za dečka još nije. Pa, u to vrijeme nisam zapravo znao što me zanima. Ali sam imao učitelja fizike u školi, u 7. razredu, dakle to je kao ti sada, koji nije znao baš puno fizike, ali je znao na jedan vrlo sugestivan način pridučiti kako je nešto jako zanimljivo. Čekajte, vas je profesor fizike usmjerio u vašu... On nije bio profesor, on je bio učitelj. On vas je usmjerio u životu? On je bitno utjecao na mene, a drugo onda on meni rekao, znate, sve se sastoji od atoma. A onda sam ga ja pitao, a je li ova školska klupa od atoma? On veli je. A ja pitam, a je naše tijelo od atoma? On veli je. Ja sam tog trenutka odlučio da ću se baviti fizikom. Jedna anegdota koju sam čuo od školskog kolegija, od profesora Para. Svjedok Hrvoje Buljan, doktorirao je fiziku kod profesora Para. Navodno na plesnjacima u školi, na kojima su išli zajedno profesor Pari i taj čovjek, koja god glazba da je svirala, profesor Pari je uvijek plesao valcer.
Dakle, kaj god da band svira, on pleše po svom, ne? I dan danas je takav u znanstvenom smislu i to je jako važno za biti uspješan i kvalitetan znanstvenik, da vjerujete u sebe, idete prema svom cilju bez obzira šta drugi ljudi oko vas govore. Ovo sam ja kao mali dječak, to sam ja, ovo je moja mama i ovo je moj tata. Tata je bio krojač, mama je bila domaćica. To me je zanimalo. Znači, vi ste znanstvenik, tata krojač, mama domaćica. Mama domaćica. Znači, ne moraš imati nekakvu genetsku predispoziciju, 100 godina, ništa. Bravo. Ti ste baš imali dobru frizuru. Jel da sam imao dobru frizuru? Predsjednik par je od moga pradjeda, koji je bio zidar u Austro-Ugarskoj. U njemačkim raznoraznim rječnicima ono se dovodi ili u vezu sa, dakle, imenicom par koja označuje bračni par. A druga teorija kaže da je prezime par nastalo po nekom toponimu u Njemačkoj. Postoji rijeka Par, duga, to je jedan pritok Dunava, dug oko 130 km, i postoje dva gradića u Bavarskoj također koji se tako zovu. Ovo je sad malo kasnije, dakle, početak srednje škole, moja nogometna ekipa u Samoboru. Mi smo igrali mali nogomet. Koji ste vi? Drugi sa lijeva sjedi, to sam ja. A ovo je jedna od mojih specijaliteta, škarice. Čekaj, nema se zaprokati. Točno. I to sam jako dobro znao raditi. Pa to je škarice. Da, pa ti, pa naravno, pa vidim da si ti talentiran, ne, kao što sam ja bio. Evo, to sam ja na Magarcu. 2. godina fakulteta. Kojeg? PMF-a, bio sam matematičkom, fiziku sam studirao. Ovo je doktorat. Dakle, rektor Supek mi predaje diplomu na doktoratu. Koliko godina? 20 i, ne znam, 27 godina. Doktorat, bravo. Tema? To je kasno. Kasno, to je kasno. To je kasno, da, u odnosu na američke standarde. Ali, ja sam tada imao već 10 znanstvenih publikacija u svjetskim znanstvenim časopisima. Prema tome, u Americi vi možete sa prvim znanstvenim radom doktorirati. A ja sam već imao 10. Kad je išao na doktorat i tako, onda ga zapravo dugo nisam vidio kao mali. Svjedok Dalibor Par, Vladimirov najstariji sin. I onda dođem, vrati se on sa puta i ja pitam mamu ko je taj striček, jer uopće zabravio sam ga skroz, nije ga bilo mjesecima. Ovo, evo, to je malo oko doba doktorata, moja supruga sa najmlađim sinom, koji sada ima 44 godine. Ideš. Kako ste upoznali suprugu? Na karnevalu samoborskom. Ja sam bio maskiran, ona nije bila maskirana. I onda? Pa ništa, tako smo se upoznali. A jeste probali prići sa nekim sa fizikom nekim znanstvenim? A mislite da sam koristio znanje fizike? Da. Mislim da nisam. A kakve su silnice onda radile? Koje sile su u tom vašem susretu? Centripetalna, centrifugalna? To je znanstveno nije riješeno niti u ondašnjoj, niti u modernoj znanosti. Ovo sam ja na Copacabani. U Rio de Janeiro. Profesor, vi ste svjetski. Dakle, tu sam, to je znam točno 1980. Ovo je recimo kasnije bilo, ovo sam ja, moj najstariji sin, supruga Pero. Dok sam bio skroz mali, malo dijete koje se plaće non stop, on je imao taktiku pusti ga da plaće. Znači, nadmudriva se sa mnom i on je rekao, sad ću te pustiti da se plaćeš, ja ću otići u svoj znanstveni svijet i on je rekao, ja ću više izdržati nego se ti možeš platiti. To mi je jedna od najdražih. Ovo sam ja, kao Doc Holliday. Ovdje smo u Kaliforniji na jednom rodeu i onda tamo se morate odgovarajuće, ne možete doći ovako bučen dom. Newton zato je Newton za cijelo najveći znanstvenik svih vremena. HDZ. Kaos i red su nerazdvojivi, neraskidivi. To je predmet dugogodišnji predmet mog istraživanja. Ne može ih se dijeliti. Nema kaosa bez reda i nema reda bez kaosa. Evo, mi smo sada ušli u američku bazu znanstvenih podataka
koja se zove Web of Science, to je najpoznatija baza znanstvenih podataka u svijetu. I ovdje sam opisao moje prezime, dakle par V, i sad su svi radovi moji koji su ušli u tu bazu ovdje. Jedna od važnih stvari što sam ja naučio od profesora Para je da se ne bojite ući u nešto novo. Dakle, dosta ljudi kad krene se baviti nekim područjem nakon doktorata, s tim se bavi skroz do penzije. Jer tu se nekako osjećaju sigurnije. Znači, Par definitivno nije takav. On je mijenjao od nuklearne fizike, bavio se kaosom, sad se bavi biofizikom, stanicama, DNA, tako da nije ga bilo strah promijeniti područje, ući u nešto novo. Koliko hrvatskih znanstvenika je na toj bazi podataka? Pa ja na toj bazi podataka moja gruba procjena 1000 znanstvenika. Hrvatski? Da. Tako da hrvatska znanost daleko bolje kotira u svijetu nego što se kod nas misli. Moje sjećanje iz djetinjstva je da je tada stalno bio u nekakvim hrpama papira, s obzirom da on teorijski fizičar, onda on stalno bio strpan ti papirima i bulju te papire i doma non stop nešto pisao. Kaj su svi ti fascikli? Puna soba? To je mojih 232 znanstvena rada i ono što sad radim. I sve to imate ovako? Da, ali i puno popretnog materijala. Sve to čuvate? Pa stalno mi treba nešto. Gdje sve držite sve te fascikle? Na raznim mjestima u kući. Možda je više povremeno mamu to smetalo što je stavilo u papirima, pa sjećam se da jednom su ti papiri letjeli kroz prozor kad je bila neka malo previše bio zadubljen u to. To je deterministički kaos, ali uglavnom ja se znam snalaziti u tom. Za svoje stvari je genijalac, sve zna, dok je za neke normalne stvari koje bi svaki čovjek trebao znati, nema reći malo zbunja. Kuhanje. Skuhat običnu tjesteninu je znanstvena fantastika za njega. Kaj vi uopće radite od kućnih poslova? Pa neki puta iskuham nešto. Znam neka jela dosta dobro kuhati. Čuo sam da dosta dobro tjesteninu radite. Ma, recimo, jako dobro radim vuču, repu, grah znam napraviti dobro. Burek? Ne znam, to nisam radio. Ja ne usude se malo, evo sad jedna zgrabila, druga došla, pa dođe ih 100. Evo vidiš, navalile. Ujutro moram ptice nahraniti, moram malo sa psima. Alfo. Da bješte. Pa koliko to ima kila? 80. Alfa, pa čim ga hranite? Pa on ko mala svadba može pojesti. Pa nije baš tak puno, ali... Zato vi morate toliko radova godišnje pisati znanstvenika, nahranite Alfa. Ložim vatru ujutro svako, to je moj posao. I onda čujte, svaki pola sata morate drvo staviti u peć, jel? Tako da je i to isto posao. Jedan od zanimljivih događaja je bilo učenje cijepanja drva. Kod drva treba studiozno znati gdje udariti. To vam je isto umjeće, jer ako po hrgi udarite, onda ne ide. Ali recimo, evo, to je dobro. Obično otac bi sinu rekao, uzmi sjekiru, zamahni i drvo će se prepoloviti. Ali ne, on je to objašnjavao na način da sam ja morao dignuti sjekiru, onda bi on pokazao pod kojim putem koje sile idu, kada bi morao ispustiti sjekiru i kako će sila sjekire, znači, utjecati na to drvo koje će se raspoloviti. Pazi, to ti je kao klin, ovak klin, i sad kad klin ide naprijed, onda sila tu djeluje na strane, jel? I sad kad on ulazi u drvo, onda on na strane odgurava ovu stranu, lijevo od desne, i onda na taj način zaskoli. Meni ovaj profesor mi se jako svidio, zato jer sve zna o fizici. Ovako je isto drag, a malo nekad je i dosadan, jer previše priča. A zato moraš brzo udariti, da se ta sila brzo raširi, jer ako u kraćem vremenu djeluje, onda ima veće djelovanje. Znači, jer ako bi ti polagano gurao, imaš polagano guraš nutra, neće niš biti.
Ali kad udariš, onda velika sila u kratkom vremenu ima puno veći utjecaj nego velika sila u dugom vremenu. Dok meni nije bilo dosta, rekao sam ne mogu više, evo ti sjekira i ja sam otišao. A ko vam pljeće kad nas nema? Al pljeće. Mozak, ljudski mozak, gledajući fizikalno, to vam je jedna mreža od 100 milijardi elektroničkih elemenata i tu jure struje. I sad zamisli, 100 milijardi elemenata, iz svakog od tih, da kažemo, električnog elementa izlazi otprilike 5000 žičica. Gdje to stane sve u glavu? Pa to je čudo. Pa zato vam ja govorim da je to čudo. I to ti je fizika. I to je, dakle, najsloženiji strujni krug u svemiru je naš mozak. Na nižoj temperaturi, 30-45. Emocije, sklon sam emocionalnim doživljajima. Najdraži ženski odjevni predmet, suknja. Hobi, nogomet. Nekada. Odlično. Vidiš, dobro si, ja? Ma, izvrsno. Dakle, kao što vidite, očigledno je tema nogomet. Zašto? Vjerovali ili ne, profesor je... Bivši nogometaš. Da čujemo, kakvi ste bili? Ma, vrlo grup i oštar. I uglavnom moji suigrači su se ljutili na mene da ih tučem. A ja nisam imao namjeru da ih tučem. Nego jednostavno sam se malo previše zaletio u njih. A čekajte, to se desilo jednom ili 20 to je trajalo jedno 35 godina. 35 godina ste bili slučajno grubi? Da. Recimo da mi objasnite fizičkim rječnikom, recimo udarac od Roberta Carlosa. On je legendarni iz Slobodnjaka. Kad on žekne lopte, ide tu za drvo, onda skrene pod pravim putem. Ja sam bio specijalitet upravo za takve udarce. Ma nemoguće. Specijaliste za takve udarce, to smo mi zvali kvarglo. Dakle, moram postati ovak, vidite, rotaciju. Ona dobije rotaciju. Vidite, i sad je malo krenula tu. Dobro, i? Dakle, ona dobije rotaciju i onda rezultat trenja sa podlogom ili trenja sa zrakom je da ona ne ide ravno, nego upravo zbog te rotacije, i se to na Bernoulli princip, dakle neki fizikalni zakon iz mehanike, ona zakreće. A ako zrakom leti, onda trenje sa zrakom. Jer i trenje sa zrakom postoji. To je kod tenisa, kod teniske loptice. Puno znanstvenika su bili izvrsni nogometaši, izvrsni skijaši. Nogomet kao nogomet je glup sport. Ne, nogomet je vrlo inteligentan sport zapravo. To sam htio. Ali recimo Niels Bohr, koji je jedan od najvećih fizičara 20. stoljeća, on je bio i izvrstan skijaš i izvrstan nogometaš. I njega su više u Danskoj znali kao nogometaša i skijaša nego kao znanstvenika. Kakav je Einstein bio? Mislim da nije hodao na takmičenja, ali je u jedrenju bio fantastičan. I uglavnom zna se da kad je u starosti više liječnici nisu dozvolili da se bavi jedrenjem, užasno je pao u depresiju zbog toga. Dakle, sport, znanost i glazba idu zajedno.
postigao je nešto. Evo, dragi prijatelji, došli smo u sami centar grada jer idemo gdje? U Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. Juhu! Konačno! Znao sam da ću kad-tad ući u akademiju. Ja se obično pozivam na rečenicu koja stoji u dokumentima Nacionalne akademije znanosti SAD-a, a to je znanstveno i po utjecaju najmoćnija akademija znanosti u svijetu. Oni kažu, a ja duboko vjerujem da se to odnosi i na našu akademiju, da je zadatak Nacionalne akademije da nastoji da bude savjetnik nacije. Znači, savjetnik i od običnog građanina do ljudi koji donose političke odluke, dakle, za cijelu zemlju. Jer po definiciji u akademiji bi trebali biti ljudi koji su kompetentni u različitim područjima i imaju najbolje informacije. Dobar dan, poštovanje. Da. Ovo su svi akademici. To su naši kolege koji se brinu da funkcioniraju tehničke službe i tako. Evo, tu vam piše razredi za matematičke, fizičke i kemijske, razred za medicinske znanosti i razred za glazbenu umjetnost. Evo su moji prijatelji Enis i Suljo. Dečki su budući vrsni fizičari. Pa možda je to. Evo. To je vaš ured. Da, tu sam ja smješten i Lijepa mi ured. Gledajte, to je Strossmayer. Pa šta mislite kako je Strossmayer gladio? Kako se upada na akademiju? Kratko. Svuda u svijetu je to ista stvar. Oni koji jesu u akademiji, ti procjenjuju ko je vrhunski prema svjetskim kriterijima i biraju takove članove. Je to neki natječaj ili koliko se godišnje prima ljudi? Svake 2 godine je izbor. Zavisi o tome koliko se uprazne mjesta. Koliko ima kod vas u drugom razredu? Kod nas u drugom razredu ima ukupno, dakle, 20 mjesta. 20 mjesta. A je se dobio ali kako... to su i matematika, i fizika, i kemija. A je se dobio kakva krema za ruke to? Mislim malo, ne? Ne znam šta podrazumijevate po time, ali... Je li ima kakva naknadica, džeparac? Dobije se nešto, ali postoje i obaveze. Jeste ovak, razred protiv razreda, da neka ljubomora. Gledajte, apsolutno... Mislim, to su sve veliki ovdje ljudi. Sigurno svako sa sobom donese svoj nekakav ego koji je izgradio kroz godine. Sigurno postoji i to je uvijek postojalo i bilo je recimo poznatih svađa, recimo Krleža nije podnašao Tima Ujevića, zato Tim Ujević nije mogao ući u akademiju. Onda Šulek se je kefao sa nekim drugim muzičarima. Ti sukobi nisu nužno negativna stvar. Jer ako vi imate da se svi slažu u svemu, onda nema razvoja, nema napretka. Ključ napretka je sučeljavanje argumenata i sučeljavanje ideja.
Ne vjerujem da on nije nikad nervozan, ali to nekak drži u sebi da se ne vidi. Mislim da bi bil dobar pokeraš, recimo, ne morate mu na licu pročitat točno kak se osjeća. Tesla je pola stoljeća bio član ove akademije. Pola stoljeća. Kako to da Tesla nikad nije dobila Nobelovu nagradu? Tesla je prvi otkrio 10 ključnih novih otkrića u fizici za koje su desetljećima kasnije drugi dobivali Nobelove nagrade. Glavni razlog je bio taj što je centar znanosti bio u Europi, a Ameriku su smatrali ono neka zemlja kauboja, indijanaca, zastarele i to. Podcjenjivali su američku znanost, a evropski znanstvenici. To je bio razlog. A evropski znanstvenici su odlučivali o dodjeljivanju Nobelove nagrade. To je glavni razlog. A drugo, Tesla je bio malo čudak, pa je na taj način malo antagonizirao ljude oko sebe. To je isto vjerojatno doprinijelo. Međutim, svjetska znanost mu se odužila. Jer je Tesla najmlađi znanstvenik i jedini znanstvenik 20. stoljeća po kome je ime dobila jedna fizikalna jedinica. Jedinica za magnetsko polje. Kod Tesla, to ni jedan drugi znanstvenik 20. stoljeća nije takvu počast dobio, ali to kad više nije bio živ. Nešpricana fizika, molim, ko je zainteresiran, domaća roba, nije uvozna. Nije uvozna, oprostite. Ma iz Zagreba. U Zagreba, da, proizvede. Ma nije Turopolje, Zagreb je. Izvolite, žene, izvolite. Evo, još malo pa nestalo. Koje su ove vaše knjige? Koje ste vi sve... U svim tim šta su ovdje, svuda, ili su moje knjige cijele, ili su unutra moja otkrića. Koliko ste točno knjiga napisali? U 100-tinjak knjiga. Ili su potpuno ili djelomično moji... U 100-tinjak knjiga? Da. I koliko ste prodali? Se može od tog živjeti? Ne. Ne? Ne, mislim to je više iz hobija se piše. Iz hobija se piše? Tu se ne zaradi novca. Pa čekaj živjeti, profesor. A plaće. Kod koje plaće? Pa plaće. PMF, profesorska plaća. Profesorska plaća i u akademiji dobijem izvesnu naknadu i tako. Zapravo što više radim i otkrivam, tim sam skromniji, jer shvaćam da sve manje znam, jer količina neznanja se povećava. Gospođe i gospodo, izvolite, nešpricano, domaće, nije uvozno. Evo, kao češnjak domaće. Ne, baš domaći, gospod. Evo domaći, pa je, pa ja isto... Nema niko osim mene ovakvoga. Pa da, pa ja isto domaće prodajem i vi domaće, pa onda se zato slažemo dobro, danas sigurno. Vidio sam ponovno da ste vi vjernik, pa me to malo začudilo. Kak ide vjera u Boga i znanost? Jer to nije često ja volim citirati Einsteina. On je rekao, ja se divim Bogu koji je stvorio te prirodne zakone koji su tako fantastično komplicirani, a da svijet može uopće funkcionirati. Divim mu se zbog toga jer on je u trenutku stvaranja svijeta stvorio te prirodne zakone. Neko je mora stvoriti prirodne zakone. A onda kad su ga pitali, dobro, a šta je bilo prije, on veli prije nije bilo. Jer prije stvaranja svijeta nije bilo niti svijeta, niti bilo ni zakona. Znači vi kao znanstvenik vjerujete da je Bog stvorio zemlju, a ne da je nastalo veliki praskon? Što se vjeruje? Vjeruje se da je Bog zapravo iza velikog praska. On je inženjer. Izvolite žene, fizike, izvolite. Izvolite fizike. Ajmo. Jel se može fizika približiti narodu i kako? Ma, apsolutno, pa to je strašno zanimljivo. Dobar dan. Dan. Gospođa. Kaj je? Ja vidim šta vi radite. Da, jako. Ali da ja recimo kažem vama u 3 rečenice što ja radim. Kaj vi radite? O genomu. Znate o čem se radi? Ne znam. Radi vam se o tome da u vašem tijelu vi imate zapisan jedan kao 1000 knjiga. Nekim šifra. Ali ja sam nepismena, onda kaj bi izmijenom? Ali niko ne zna to pročitati. To vam je jedan jezik koji mi tek istražujemo. Da. Ali unutra vam je zapisano. U tom genomu. Da. Vam je zapisano sve o bolesti. Sve o zdravlju. Sve o svemu što vam se u tijelu događa. I zapravo, ako bolje uspijemo shvatiti to, onda će medicina jako napredovati.
I moći će se... Zato idu naši svi druge države kak dobro napreduje. Idu na operacije druge države. Nemojte meni pričati o tim. Je, ali ovi u drugim državama isto to ne znaju. Dobro, jel možete vi nam sad meni reći šta je genom? Ne znam ja to niš, ja samo znam kaj je Češnjak igra. Je, ali Češnjaki, znate da je Češnjak ima svoj genom? Ima, mi svi imamo svoj genom. Odlično, to je izvrsno ste rekli. Bravo.
Jel ne voliš zato jel razumiješ, a ne sviđa ti se, ili ti nešto ne razumiješ pa zato ne voliš? Da možda češće razmišljaš o fizici, na jedan put prepoznaš da voliš. Nikad ja ne razmišljam o fizici. Dakle, ono što stalno trebate misliti, fizika je svuda oko nas, samo mi to obično ne vidimo. Drugo, fizika je jako zabavna. A njemu funkcionira. Evo, vidite, diže se kosa. Vidite, diže se kosa. Pazite, to je elektricitet, jer kad sam trljao, onda je jedna vrsta elektriciteta došla na balon, a druga vrsta je ostala na njegovoj vesti. E sad, kod profesorice... Ne. Ja mislim da je lak za posao. Recite, je li to zanimljivo? Jel da je? Nadam se da će isto postati neki fizičar, da će me neka cura uštipnuti isto. I ja njih malo. Fizika vam je jako važna zbog toga što se danas mnoge poslovi i mnoga zanimanja temelje na primjeni fizici. Cjelokupna tehnika, svi strojevi, automobili, motori, pile, avioni, sve vam je to, traktori, odlično, sve vam je to primjena fizikalnih zakona, primjena fizike da bi ti uređaji funkcionirali. Fiziku sam učio 5 minuta tjednom, a sad ću malo pojačati 7 minuta tjednom samo radi profesora. Fizika je temelj svih inženjerskih struka. Dakle, najveći broj struka sve više su povezani sa fizikom i zato fiziku je vrlo korisno učiti i u budućnosti će vam sve više i više trebati. Ma profesorica! Ma je stvarno. Djeco, ne zaboravite, fizika je svuda oko nas. Hvala svima što nas gledate navečer i hvala vama, gospodine, što ste nam pokazali fiziku. Ajmo!